dela 5 urte hasi ginen, lagunen artean, arraunketa berpiztu nahian, eta lagunen artean hasi ginen bezala, denbora aldi honetan sortu dugu klub bat, eta oraintxe bertan 150 lizentzia ditugu, federatuk, eta parte hartzen ari gara kanpeonatutan, bai Gipuzkoa mailan eta bai Euskadi mailan emaitza oso honekin. Konpetitzen hasi ginen, oso kondizio txarretan entrenatzen, hemen Tolosan udiketzean, da duna jute ginen entrenatzea. Eta hola bi bat elosatu ginen, hasi ginen pixkanaka estropadak korritzen, eta hasieran oso ondo ez, baina pixkanaka hobetzen, eta guk uste baino hobeto, eta hola Gipuzkoako liga irabazi ginen, txapelketare bai, Euskadiko txapelketare bai, eta Espainikoare jun ginen, eta ondo, guztua, gutzako sekulako poza. En este momento, la incorporación de la juventud a nivel de chicos-chicas y en particular las féminas, que en este momento tenemos un porcentaje casi al 50% en chicos y chicas. Creo que es una de las cosas más importantes, la incorporación de la mujer. Ver a mis hijos aquí me hace mucha ilusión, pues yo empecé joven también, empecé jugando a fútbol como no valía, pues me dediqué al remo, en el remo tampoco valía, fui como remero malísimo, pero tenía afición y siempre me ha gustado estar metido en el mundillo este, bien ayudando, bien trabajando, y ahora pues me hace ilusión andar con los chavales e inculcarles lo que yo aprendí. Dena, ez dakit. Ez dakit, jendekin sortzean harremana eta handie da, eta lotura igual okerrena, mutila eta etxekok eta pixka baztertu da ez, denbora asko kentzeu, baina guztua. Eta nik kirol deixente probatu ditut eta arrauna bezala ez zerken hau hola lotu eta... Zergatik? Ez dakit zer dauken, naturakin kontaktun zaude delako, edo ez dakit teknika, indarra, konpenetrazioi jenden artekoa, sortzean harremana gure artean, asko esan nahi du. En casa, la verdad que estamos encantados, los dos hijos que andamos remando y yo, la hija mayor y mi mujer. Por supuesto hay veces que terminan hasta el gorro de remo, porque vamos a casa, desayunamos con remo, comemos con remo, cenamos con remo y nos acostamos con remo. Pero al final nos hace los bocadillos para la liguilla mi mujer, la mayor también colabora en hacer las pancartas para animar a los remeros en San Juanes. Yo creo que en mi casa todos colaboran con el remo. Udaletxeak eskaini digu tingladu azpiko lekuak erabiltzeko, eta hortan gaudenez konbenio bat egin nahi dugu udaletxearekin. Horretan ari dira tingladu azpi hortan, eta zenbait bilerak izan ditugu beraiek eta gehonen artean moldatzeko. Askaniko bileran behintzat guk behar duguna planteatu dugu, eta hitzez behintzat ala eman digute ingo dutela eta horrantxe gaude. Guk proposatu genien, edo nik berekin bilduta proposatu nien bere garaien ere hitzarmen bat lantzea. Nik uste hitzarmen hori lantzen ari garela guztion artean, ea gauzagean ondo zehazten,
azken finean gerta ez dedin urtero kontu berdinarekin eta arazotxo berdinekin aitzea. Beraz, nik uste importantea dela eztabaidatu, elkarrizketatu, hitzein, debatitu, eta horren ondorioz hitzarmen sendo bat sendotu alizateko guztiok nahi ditugun estropadak. Eta hortik aurrea lan aitea, ez? En este momento nos encontramos con todos los permisos, con el anteproyecto preparado y a falta ya de que alguna institución, que en este caso creemos que tiene que ser el ayuntamiento, eche para adelante con la presa. Por medio del TAC, nuestra intención es de que en un par de años pueda estar ya colocada, con el fin de que ya podamos sacar adelante todo el conjunto que tenemos, llámese los vestuarios, llámese el club, etcétera, etcétera, con el fin de participar, tal como hemos comentado antes, en lo que son la liguilla guipuzcoana, campeonatos de Euskadi y de paso también los San Juanes, etcétera. Gaur goizen esnatu geha ikusiz faltazela tauloi bat, eta bueno, horri bilidia batzuk orain izten nahi dira, eta ematen unez pixkanaka igotzen nahi da, baina ez dakit denbora emango dion igotzeko bere puntu egokira. Bueno, gutzago eta denantzako nire txarra. Zengo eta ura gutxio eta gorrago eta txarra denantzako izango da eukatin. Jendea dena emango dula eta pixkat kontrolioa begiratu eta gauz askotako balioko dugu. Juvenilak hor maila izugarri aukea eta aurreneko oso zaila hau, baina aldala bigarren eta jungo gara bintzat. Ez dakit da sorpresa bat, zergatik daude hemen pare bat oso onak eta beste guztik gaude gutxi bera denbora berdinen, da orduan ez dakit, eguzer gauza gertatu daiteke egun ona, egun txarra. Gulen urten oki genuen klasifikatorioan egun osona eta gero finalan egun txarra oki genuen, gaur edo zer gauza baita. Bueno, esperantza nahiko aurren ibiltzeko, ez zagiat ikusiko jau. Entrenamentutan ez diau denbora gehiagik izan, ez gaitu galkarrekin denbora asko nibili, baina bueno, nahiko aurren ibiltzeko esperantzak ipintzat. Guk helburu handik ez dauka hau, ez dakit gu azateatzea eta disfrutatzea. Ez dauka hau irabazteko eta klasifikatzeko helburuik.
los guapos. Sari horiek, arien edukante eta hando garmendiari, kari atera eta sari eman egenien omen anterizen horrek duguzko ligazioan bara. Eta mutilek ere. Venga, rifartxu,